ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ki arngut ki MLA jong ka sengsan perthai Nationalist People's Party ki bakentop ya UMLA jong ka Nongstoin constituency uba Macmillan Bersat uba dairu president jong ka party NPP West Khasi Hills district lembar UMLA jong ka Mawson Road constituency uba Jigur Merthong ubadai working president kila penpau bakin sayale shitom ban bodin ne kabenta ban pun orlong ya ka jingbot din ha ka ba penyo no ya ka community and rural development block bat kumjuru ha ka ba dai bar ka jingshna ya ki surok ki bat penyaso ya ki artli ki dong ka constituency Sharam Rai kini ki arngut ki MLA ke NPP kila pensngo ha ka jingelang pediang borom ya ki nongkershan jong ka seng Congress bat ka seng HSPDP ki balawan penyaso no sha ka NPP Ramrai nakaliang jong ba Macmillan Bersat ulo ongru bahaswa ban penyo ya ka CNRD blok Haram Rai ladon kam shwa ya ka surok ka ban penyaso ya ka thain Maulang Su Sharam Rai bat kumjuru ya ka thain Nonglang bat Langpi Sharam Rai ka badai ka headquarter hakabaya dei bat kani uli thoru bawla de ban pensngo ha usumbot menteri rangba jong ka jilla ba preston tinsong halor ka jing angnot ban yo asnano ya ka surok han Nonglang na Nonglang Sharam Rai ban Naram Rai Shamau Langsu ngakwa ban gedeu hakabaya dei bat surok na Nonglang Sharam Rai Karam Rai ka don light ligi benta ki region lani ki dong ka Mau Langsu Kembrai bat ka than Nonglang Langpi mentala ada ai blok Haram Rai unong Nonglang la da kwa ban le chepo ka Haram Rai jengam siana di blok u habja yang bana nong stai unong Mau Langsu habja yang ba na nong stai la rabu Nonglang unong Haram Rai habja yang bana nong stai te nama kata ngidon kam kai jing peniasno te ha ka bai dei ba ka suok na Nonglang Sharam Rai kala don gijing yakian jongi baru deputy chief minister dari PJ Kapilu Department. Hagatu kapola pak sorbe hakini sistem taman syuat la pak sorbe nang tina Nonglang Sharam Rai. Bar perung le bagi skim la bandai dan nuru skim. Nagaling ke government kelat pentiak Thai kata ke kambat haka tetang haka kendai terik jong benak agas pentau senang. Uba standing tongi bari ba world champion palia bari presiden yo parti. Ngila leye kendu biang yo deputy chief minister. Bat ulah kot sendon yang sekretari jeng Kapilu Department. Uang pak nok sendon ya kituki konsultansi. Ban survey ban penkre ya ke detail project report ane kata ke detail estimate ya ke surok nangti na Nonglang Sharam Rai. Bat di konsultansi kini sini kila lapan pendat. Teka don ka ladang ila ban ai kini surok kalong ba ka jinglut ka jingbei bisa nak sukaru kalah kata bor. Tengok ye pi pada keling jong nganum lak kula ke pi kata. Bat ngim jukulan, wat ye ke MLA scheme kata kadika kamdam go jong akan nungim jong along pa. Wat ye ke MLA scheme ke bedon haka keti jong ngam gulan ngan persan. Te aka bide baka suok na Nonglang Sharam Rai. Naga lem jong apa depan ajigo. MLA jong masuk ngin persan. Ban ku ulong ye kini. Ban ka trai. Naga lem ke government nada kamdon bingut ban ya le AA nim taka di kasurok na Nonglang Sharam Rai ni lani Naram Rai sha Nonglang ngam tharai ba syupak pendut kai ya kitu ki konsultansi government ki bawana ba unde no megela tingej kam balen ba ka ji trelang jopi leng ba ka jing ai men sim jopi ngin ya persang ban ku ulong ya te kasurok nagalin jo ka soka megela leng ba ka Kapilu Department rastang ban le ya kata ka sorbi yang bakal kata tracking lembaga kata skim PMGSY kata kepada Menteri Gram Sedak Junjana kadang-kadang ke PMGSY ke balai ke bentak ke balai but agini ki kendiat sini nagalian jong ka department kan sa generate no ne kan sa say no but kinu kita surok ki bala ban sna DPR kinu ki surok ki balong eligible ki balong qualified ban pentre lembaga kata skim tengok bag bede bede bentar ngin pe ngin persang ngabak ban aji go bede bede jing bosunut ngin persang ban persnel hau chief minister ba deputy chief minister ba kini ki atli ki surok kan Nonglang tu Rambrai bat ka Maulang Sutum bai kilon badan kam ban penyesno ya ka konstitusi Rambrai